4de ronde van die geveg. Of fight the secret. Cut back. Round 4 of this Cape Junior Flyweight title eliminator. And Mayendi has established a slight lead on our card after 3 rounds. Boxing well, mixing up his punches both to head and body, and we even saw a couple of double left hooks in round 3. And you might notice he's still got Mbichi boxing off the back foot. Mayende nog steeds naar die lijf toe. Een geraken van een beetje wat daar krachtig die kant van die kop getreft het van Mayende. Rechter het deurgedrukt van Mayende naar die kant van die kop toe. En krijg je zelf ook een hoekje van een beetje. De werktempo baie goed die van Mayende. Nie baie skoon houer die afgelopen minuut of wat nie. Handskoene bly nie pad. Well, the pattern of the fight has been set. You notice Mayende coming forward most of the time. Mbichi on the back foot, throwing fewer punches, usually only one at a time. Occasionally tries a barrage, but those punches going on the outside behind the shoulders. Mayende wat sy kanse goed gebruik wanneer hulle kom. Hy kom derentyd vorentoe. En zodra een beetje dan met die aanval kom, dan is Mayende baie gauw daar om te antwoord. Hy krijgt kort rechteraf van een beetje. He has backed up Mbichi for almost the entire round as we come to the end of the fourth. Jy maak dit nou. Ons laat dit hou. Plascon, ons gee glans aan alles. They thought they'd silenced him. But Mason Storm is hard to kill. I think you better dial 911. That wasn't the time. Now's the time. Steven Seagal, hard to kill. Techniques, leaders in high-performance hi-fi, brings you all the speed, action and excitement from the world of Formula One. See the Monaco Grand Prix live from Monte Carlo on Top Sport this Sunday in Techniques Hi-Fi Grand Prix 90, your link with high-performance motorsport. Gerust Sondagmiddag op TV 2 en 3 om 2:15 by ons aan en kyk hoe Ayrton Senna sy voorsprong behou in vanjaar se wêreldkampioenskapsreeks 2:15 op TV 2. Ronde nummer 5 wat de aanvang neemt. Mayende vinnig naar die lijf toe. Al my boksers wat tot dusver die houe goed geneem het, daar was nie veel probleme vir hulle gewees nie.
veral een beetje wat een paar geweldige lijfhouden al geabsorbeerd het. Er niet veel tekens van uitputting op die ogenblik. Mavici is still reaching for Mayende with those long punches, but he needs to put combinations together, and perhaps he needs to come forward. Mayende wat voor die ogenblik een beetje in die hoek vastgekeerd was en een beetje van die vasthoud techniek gebruik gemaakt het om daaruit te komen, maar hij is succesvol daaruit. Mayende just a little wild with his punches here in the fifth round. Twee junior vlieggewichten hier tegen elkaar. De Kaapse Eiden gevecht. En Mayende weer aan met de rechteropstapper gekomen dat toch bij die handschoenen beweegt van een beetje. Een beetje naar die lijf toe en toen naar die kop toe, maar die kophou was niet baie succesvol nie. The South African junior flyweight champion is, of course, Leone Neni, well ranked, and he's thinking in terms of going up a division and fighting for the IBF flyweight title. So it could be quite a lot at stake in this fight here this evening. Een goede combinatie naar die kop toe van Mayende. Mayende wat definitief een beetje daar geschud het. En nog een recht linker op die kinnebak. En een boetje is in die moeilijkheid. Mayende wat weer terug gaan naar die lijfhouden toe. Tijdsberekening is nou van die grootste belang. Recht houden op die rechte tijd naar die kop toe. Werkelijk waar een beetje met een baie goede combinatie terugkom je aan het einde van die ronde. Net 3 bly oor. Meneer, ek moet u waarsku. Hy's alweer op pad met Sanlam se jongste prestasies. Ai, die spul feite en syfers. Ek kon net uitpraat en kry klaar. Ek weet hoe graag jy dit wil hoor. Kyk meneer, vir die soveelste keer bewys finansies en tegniek se vergelykings dat ons markverwante polisse deurgangs die hoogste uitbetaal. Is u nie in die wolke nie, meneer? Meneer? Al hoe meer onafhanklike opnames bevestig dat Sanlam se opbrengste die kroon span, maar party van ons het dit nog altyd geweet. Sanlam, waar u toekoms tel. Verseker. Round 6 of this eliminator for the Cape Junior Flyweight title. The Cape champion, of course, is Willie McFarlane, who has issued a challenge to the South African title holder, Leone Neni, and has been put on hold for the time being. The sixth round scheduled for 8, and on our card, Mayende has established a comfortable points lead. That's Mayende with the white with the red stripes. And he's backed up Mavici for most of this fight. And once again, he's beginning to put good combinations together. Although you might notice it's Mavici trying to come forward now and taking the action to Mayende. Even skielik 'n bietjie meer aggressie van Mbutje, so alles wat hy besef. Hy sal moet 'n bietjie na vore kom nou gedurende hierdie laaste 3 rondes as hy enigstens wil wen.
was 'n kort regter geweest van Mbutje, maar nie baie van die ouer tref op die oomblik nie. Mbutje is throwing too many punches from the outside and too far away. He needs to close the gap. He's missing badly with those swings. Hierdie lyfhou op die oomblik is altyd die arms en die handskoene vas. Ook Mbutje se probeer sla hier na die kop toe, vind nie die teiking nie. Daar was die elmboog weer in die pad. Mayende se verdediging wat hou. Sy voordeur gekom het, hy getref het 'n kort regter, nou sy teen die toue. Mbutje wat probeer, maar nie veel houe wat skade aanrig nie. By 'n kort regter hakhou geweest van Mbutje wat wel getref het. A couple of good right hands from Mbutje. And that's because Mayende, you notice, has dropped his left hand just a trifle. Mayende seems to be taking a breather in this round. Now Mbutje is begging him to come on the inside as we come to the end of the round. The new all-purpose saw from Bosch. Cuts wood, metal, synthetics, effortlessly, perfectly reliable, even in those hard-to-reach places. The all-purpose saw, German precision, by Bosch. Vir u eie veiligheid, verseker dat vars lig ventileer wanneer u gas gebruik. 'n Publieke diensaankondiging van die LP Gas Veiligheidsvereniging. Dis die tweede laaste ronde wat aanbreek. Mbutje wat daar vorentoe kom. Met die linker probeer. Die linker was so teen die handskoen vas geweest. En weer eens as hy kom daar, die linker is die handskoen in die pad en ook die regter het nie deurgedruk nie. Well, we've seen a bit more aggression from Mbutje in this round. He took round 6 on our card and he's scoring well here at the start of the 7th. It's taken him a while to settle into his stride. Mayende has allowed his opponent to take over the initiative, although he's still backing him up here in the 7th. Die mannen wat heel wat vasthou en ook so 'n bietjie spring met mekaar. Mayende, nou weer die man wat vorentoe beweeg, maar nie veel houe wat goed tref hier, as 'n goeie regter na die lyf toe van Mbutje. Hy wil het opvolg na die kop, die een regter het getref, linker teen die handskoene vas. En dan is dit Mbutje wat met die combinaties bietjie tref hier voor ons. En nog 'n linker wat getref het. Mbutje het waardevolle punte daar ingesamel. Mbutje really scoring well, picking up the pace, and he's got most of those punches that he's through landed. And now suddenly it's Mayende whose punches are beginning to fall short. Goeie regter van Mayende wat getref het in Mbutje se kennebak, maar die linker kon nie mooi die opvolgwerk doen nie. Daarna bly daar net een ronde oor vir hierdie twee junior vliegewigte.
Oh, daar's 'n goeie linker rakhou. Net voordat was daar ook een gewees van Mayende. De ronde wat enige kant toe staan. Knockout video from Top Sport. It's Top Rank's Greatest Knockouts, a combination of the most spectacular, you guessed it, knockouts in the history of Top Rank, America's leading boxing promoters. Watch the world's best in action, among them Marvin Hagler, Roberto Duran and Thomas Hearns, as they display the punches that have made them world champions. Top Rank's Greatest Knockouts, now available from Top Sport Marketing. Phone Johannesburg 714-8080. Well, here we are at the start of the last and final, the last round of this eliminator for the Cape Junior Flyweight title. The winner of this bout obviously will lodge a challenge to fight the Cape champion, that's Weleli Mapolo. Heel wat agressie terug in die ronde hier van albei boksers, maar een Boetje wat misschien ook een beetje meer agressie toon, Weleli een beetje. He came back well in the last few rounds, but he's taken a lot of stick here in the 8th. Mayende's got him backed up against the ropes, and he's catching some good shots to the head. Sy kop het so pas 1 of 2 keer hard geruk. Dan weer goeie regters en linkers van Mayende, weet jy. Vir myself met 'n linker rakhou voor 'n dag. Mayende wat elke nou en dan probeer met daardie geweldige regters, maar hy tref nie met hulle nie. En DJ wat nie beskie nie, hy bly daar. Vichy still inclined to throw only one punch at a time. We've seen very few combinations from him in this fight. The pattern of this fight has changed little for the 8th round. It's still Mayende coming forward, backing up Mbichi. Looking to score to head and body. Going over the top with that right hand. Nou is die rechter van Mayende wat die eerste keer deurdring en 'n goeie reguit linker in die kop laat druk van Mbichi. Linker rakhou van Mayende wat ook tref, maar die handskoene van albei boksers is baie in die pad. Reguit linker van Mbichi teen die nek vas. Hy het in die handskoen vas. Einde van die geveg. Albei boksers is van mening hulle het gewen. En die vechters dat groot applaus kry. Well, on our card, strictly unofficial, we've got Mayende head on points after 8 rounds. He boxed very well, backed up Mbichi for most of those 8 rounds, and although he took 1 or 2 hard punches himself, he was the dominating boxer throughout. And now we're waiting the official decision. Ek sien die aankondiger en die skeieregter is red by mekaar om
die nodige vorms van die beoordelaars te ontvang. Hulle wag nog vir een sin. Die lede van die beheerraad is ook besig om sake deur te kyk. Hier kom die uitslag. Ja, daar word hy aangewys as die wenner. Allende wat die geveg verloor en op die ou end Zolile Mbete wat hierdie geveg wen. Bietjie onmin hier en daar onder die skare en verleide, maar hulle verlaat die kruis.